September ni somni pathum le ni li sang ni le somni panga a thiang lor lo thleng don tia huai sen taka puang tu mi pakhat lo chuak le ta he thu hi TikTok le YouTube lama chuan thamasa tang to khana dar zau to hle a ti chuan interview te anei zela he chan chin hi alo dar zau zelani mi then khat te chuan in lo hre to po ani thei September ni somni pathum le ni li sang ni le somni panga a thiang lor ani don tia waisen taka puang tu chu African mi Joshua ani a video ilo ngai thalokang u The rapture is upon us. Whether you are ready or not, today what people will hear is God revealing his plan to his people. To the people of the world. I in peyamo peilowemo rapture chu kan chunga alo thleng don ta tuna in thungai thlak tur hi khovel pum huwa pa Christian te ta na pathian thil tumani God took me to see the future and then he brought me back. And then in heaven, in the throne room, I see Jesus sitting on his throne and I could hear him very loud and clear. I am coming soon. Mahuna thil lo thleng tur min hril turin pathian in wana min ruai chawa chu thu chu hril turin min tir let le ani alal thu pha thu isua po ka mu oring tak le fia takin ka local thuai don tia asoi ka hria ani. And to the people who are listening, please pay attention to what I'm going to say. He says to me, on the 23rd and the 24th, 2025, I will come to take my church. There's a date. Tuna ka soi tur hingun takin lo ngai thaturin ka nge na cheu isuan September ni somni pathum le ni li sang ni le somni panga a ka ko hran lor turin ka local dona ti na soi ni chu Joshua hian tuna interview anei hnuwa athalea interview anei le a enge asoi le ti chuan the date that I have come with is the final one. Sure. Thiang Lawr ni tura ka soi September ni somni pathum le ni li kha nem nge ani ati. Why is it 2 days? Why is it the 23rd and so the 24th it's 2 days of because September? the Feast of Trumpets is celebrated over 2 days. Ama interview tu mai chepakat jok chuan ni somni pathum le ni li ni hi enge a omzia ti ina zota Joshua chuan Juda te totorot ham kut ni chung an ne wangin ani ati Thessalonica thon khat bungli chang som pruka isua chu pathian totorot rinen wana tangin alo chuk don sia ti ziak hi hemi Joshua hian September ni somni pani atanga ni li sang ni le somni panga alo thleng tur Juda te totorot ham kut nen hian me belin September ni somni pathum le ni li khi Thiang Lawr ni tura angai po ani mai thei mai chethen khat tele nau pang te pon September ni thuma Thiang Lawr alo thleng don ti Joshua na puan hi adikani ti in anron nem het ve bokani Iswa local hun tur le Thiang Lawr hun tur khil lok tu chu hemi Joshua chau hi ani to lo mi tam tak an lo om to chung mi te zinga mi then khat te chu han ta lang ta ila William Milleran October ni somni pani sang khat zaria somli palia iswa local don ti apuang loka anung zui tu te chu biak ina an in khom laya iswa lo in lara iswa local chu an be sein an ring tak ani amaro chu Miller rilok ang chuan iswa chu local talawani anung zui tu te chuan 7-day Adventist Paul andin ta ani Jehovah Witness Paul din tu Charles Chase Russell pon sangkha zakwa somsari palia iswa local do nati ma se apuang lok angin iswa chu local lo Family Radio programa tu soitin Harlot camping point May ni somni pakhat sang ni le som pakhata Thiang Lawr ani don ti apuang loka May ni somni le pakhat ni alo thlen chuan Thiang Lawr ani talawa ti chuan apot seile dawa October ni somni pakhata Thiang Lawr ani don ti apuang non le ani anung zui tu then khat te chuan an in le lo te po an lo zuar ve to ani ti chuan October ni somni pakhat ni chu alo thlenga Mr Campinga hrilok ang chuan Thiang Lawr ani talo
mani in le lo zuar tu anung zui tu te chu in le lo nei lo an lo ni ta ani Isua lo kal le na ni tur thiang lor hun tur khil lok tu hi mi tam tak an to ma se an khil lok angin alo thleng ngai lo tun laya chanchin lar em thiang lor ni tur September ni som ni pathum le ni li tia puang tu Joshua khil lok na te hi alo thleng dik theyang em a khil lok na nem nget tu zol nei nia in soita po mi tam tak an lo chuak ta sia Joshua khil lok na te hi adik theyang em Joshua khil lok na nem nget tu mi engzat po lo chuak sela Bible a Isua thu nen a in mi lem ti hi kan endik turani Mathai bung som ni le pali chang som thum le paruka Isuan a local le hun tur eng tin nge asoi Joshua khil lok na nen a in milangem ti hi ilo en hawang u Mathai bung som ni pali chang som thum paruka Isuan nima sela chu mi ni le a hun thu chu pa chau lo chuan tu man vana van tir ko te po in fa pa po in an hello ati Isuan a local le hun tur chu pa chau lo chuan tu ma in an hello ti chiang takin min hril ani Isuan a local le hun tur chu pa chawina a hriat hi thil tha ani lo ve in a ril ru a thak thuta Joshua ne na hian September ni som ni pathum le ni lia ka ko khran lor turin ka local don ti a khil ta em niang Hebrai bung som pathum chang riata Isua Krista chu nimina nen voina nen kum khwa po in apa nga in a om fawang ti min hril Isua chu chandam tu pathian ani awangin a thu a thlak dang lam ngai lo Athu tiam po adang lam ngai heklo Joshua hian pathianin thil lo thleng tur te min hriat tir turin wana min hruai chawa lal thut pha athu Isua po ka mu Isuan September ni somni pathum le ni li sang ni le somni panga a ka ko hran lor turin ka local don ti in min hril ati hi Isua hriat tir tak tak ani thayang em ani thailo zia chu tuna Bible Isua thua tang khan chiang takin kan hreto ome Isuan alokal le na ni tur le ahun tur tu manan hrelo pa chawina hria a pa puan chua turani ti min hril diam to Joshua puan chua tur hi ani lo ti Mathaya bung somni pali chang som thum parwa khan Isuan a soi diam to Isuan athu athak dang lam ngai lo Mathai bung som ni pali chang som li pahnia po Isuan a local le hun tur chung chang thua heti hian min hril lok sa bok ani chuti chuan ngai ven ro u engnia nge in lalpa a local don in resi lo ati chang som li palina chuwangin nangni po in ring rangin omro u in rin lo huna mi hring fapa a local don sia ati a local le na ni le hun tur tu manan hrelo ti Isuan min hril to a hriat po a oi heklo pa puan chua turani ti Isuan min hril diam to hemi Joshua puan chua tur hi ani lo Isuan a local le hun tur chung chang thua a thu cha chu in ring rengin omro u ti hi ani zanin po ani thei nak tuk po ani thei nak tip po ani thei engtik lai po ani thei chuwangin Isuan in ring rengin omro u ti thu min cha ani Joshua soi September ni somni pathum le somni pali khi a local le na ni tur le hun tur Isua thu cha ani lo ti hi hriang u a local le na tur chung chang thua Isua thu cha jok chu in ring rengin omro u ti hi ani he Isua thu cha hian I in ngat jok ang u hemi Joshua le athupuan nem nget tu zol nei nia in soimi tam takta hian Isua hriat tir ni der si lo hi Isua hriat tira engwangin nge an puan chua le an ngai tuana an kalpuya in larna an ngai ta po ani mai thei ani lo vek le ring lo tu te kara Isua ming ti chian na tura setana tir ko te po an ni mai thei Isuan min hriat tir tia an thu puan te hi alo thendik lo chuan ring lo tu te chuan khai Isua churin tla kan der lo rin ngam po ani lo ti kha an ril ruwa lo lian tol tolanga
chu setanan mi ten Isua an rin lo na tura Isua thu cha ni der silo Isua thu cha anga puang tu zol nei der setana tir ko te an ni thei mathai bung som ni palia Isuan a local don na ya thil thleng tur min hril te a thleng fam kim zel ti kan enin Isua local na ni tur chu a hnai to hle ti kan hre thei amma e ro chu ani le hun tur e ro chu pa chau lo chuan tu man an hrelo ti min hril to awangin Isua local le na ni tur hril lok tu an lo chuak le ani po in oi du su zol nei der tam tak an lo chuak don ti Isuan min hril lok to ani kha a local le na tur chung chang thua Isua thu cha chu nang ni po in ring rengin om ro in rin lo huna mi hring fa pa a local don sia ti hi ani zanina ani lo le nak tu ka Isua local don ta ang ni se Isua tok turin in pei to em Hebrai bung kwa chang som ni le pasaria mi hring tan voi khat thi ruat ani chu mi nuwa chuan ro rel na a omang zanin hi ithi hun tur ni ta se mitin an thil ti anga ro rel sak tu tur Isua Krista chu tok turin in pei to em Isua Krista chu la le chandam tu ring lawa ithi vai chuan I chan tur chu I kal na tur chu hrem mun ani ti lali suan voi tam tak Bible min hril lok sa to ani Isua Krista chu la le chandam tu a ila ring lawani chuan atlai ma hian pathian dan te po chia a thil suale ti thin te le kong diglo I zo thin te chu hoisanin sim du na thin lung tak nen Isua Krista nen pan la Isua na zong ngai dam tur chele adu anga siam thatur che in Isua nen a tlulur la sim du na thin lung tak nen Isua nen pana Isua Krista chu la le chandam tua irin chuan Isual na ta chu engza ta tampo ni sala eng anga sual lian po ni sala angai dam thei che awang le a chan chu ama ring tu ta tan kan sual man bat zong cross a khan min tlak sak to a mi felamin pom thei na turin thi na nei na thole sim du na thin lung tak nen Isua Krista chu la le chandam tua irin chuan Isual na zong angai da mang che athu som theina thin lung thar a pe yang chenga Thiang Lawr chu engtika po lo thleng sela itel ve ang thina te lungai na te sual na te ta na te om to lo na mun ane na chatua na om theina chatua na nun na a pe ang che lalpa na thu kan zatan mal som ro se